Sosthene visionnaire w'igicaniro yaramaze igihe adahari kubw'igikorwa cyiza cy'ubukwe, yaramazemo iminsi mu ngendo mu mahanga, ariko turashima Imana ko yaje uyu munsi akaba yabonetse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero reka dusenge kugira ngo tumwakire, kandi ndabakiriye mwese abari mu gihugu, abari mu mahanga, imigabane yose y'isi, murakaza neza, mwongere mwisange, ubuntu bw'Imana bwongere bubane namwe aho muri mwese, kandi ijambo ry'Imana rimere nk'imvura imanuka mu butaka bwumye bugatoha imyaka ikamera, amazi akaboneka, izina ry'Imana ryamamazwe n'imirimo yayo. Reka dusenge kugira ngo tumwakire atugezeho icyo Imana yamushize ku mutima. Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, ishimwe n'icyubahiro ni byawe. Tugushimiye uburinzi bwawe Mwami wakoze, tugushimiye abagiye n'abasigaye, twese wongeye kuduhuriza aha, icyubahiro kibi cyawe iteka ryose. Urakoze Mwami, ngaho reka tukumve wongere wivuge mu ijambo ryawe, uciye mu kanwa k'intumwa, tuguteza amatwi. Abamama Mwami bahembuke, abapapa bahembuke, ingo zongere zakira ubuzima n'ihumure n'ibyiringiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urubyiruko bakira ibyiringiro by'ubuzima no kubaho, icyubahiro kibi cyawe. Ijambo ryawe rize ritanga ubuzima, rize rikiza indwara, rize ritura imisozi, rize risenye za Yeriko Mwami, rize ricema inyanja. Abana bawe bambuke Mwami aho bari bamaze iminsi batambuka, aho bari bamaze igihe bategereje Mwami ubutabazi bwawe. Reka uyu munsi Mwami hamanuka imbaraga zibahuza n'umugambi wawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo turamusengeye Mwami ngo wongere kandi umukoreshe, kugira ngo imitima y'abatuye isi yose yongere yakira ubuzima, imibiri yakira ubuzima, ubuzima buhure n'umugambi wawe. Ishimwe n'icyubahiro ni byawe. Urakoze Mwami, ngaho bana natwe kandi umukoresha iby'ubutwari kubw'izina ryawe. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, mu izina ry'uwapfuye akazuka Kristo wabunga ku bwacu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza aho muri hose. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, reka twakire Aposo atugezeho ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha, kandi izina ry'Imana ryamamazwe n'imirimo yayo. Karibu cyumba, Yesu aguhe umugisha. Twishimiye kubana n'abera bose. Very happy to be with all the saints. Badukurikiye hano ku gicaniro. Those that are following us right here at the altar. Imana nyiramahoro yose ibahe umugisha. May the God of all peace bless you. Ikumve kuri uyu munsi wa kane. May he hear your prayers on this Thursday. Umunsi dusengera ibyifuzo. A day where we bring our prayer requests to God. Ndabizi ko Uwiteka ari bukugirire neza. I know the Lord will bless you. Karibu mwese, Yesu yaravuze ngo abarusha n'abaremerewe muze munsange. Jesus says that all those that are heavy burdened and those that are yewe uremerewe we ngwino usange Yesu. You who is weary, come and find Jesus. Arakuruhura kandi aragukiza. He will give you rest and he will heal you. Ndamwizera Kristo ni umugabo. I trust him. Christ is a man. Abasha gukora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. He is able to do exploits in our lives. Uyu munsi turajya mu itangiriro. Today we are going to the word of God in the book of Banze Genesis. nshimire abanyagicaniro mwese. Let me first thank all those that Mwara are dusengeye standing at the ibyumweru altar. bibiri twari tugizemo iminsi y'ubukwe. Thank you for praying for us. The past 2 weeks we were in a wedding. Yaba muri Kigali benshi babanye natwe. In Kigali, most of you were present. Yaba i Nairobi benshi babanye natwe. Even in Nairobi, most of you were with us. Twanagize umugisha wo kwakira abantu benshi b'abanyagicaniro i Nairobi. We were blessed to receive many people that followed the Dusengana altar in nabo. Nairobi, and we prayed together. Yewe bamwe baradufasha iby'ubukwe cyane. Most of them were very
were participating in the wedding ceremony. byari ibintu byiza cyane. It was amazing. Mwarakoze, dukomeje kubashimira rwose. Thank you. We still say thank you to all of you. Mwarakoze rwose. You did wonderful things. Twari tugiye rero mu itangiriro, We are going to the book of niho turi Genesis. buganire. That is where we are going to be talking about. Mu itangiriro, The book of Genesis, igice ca mbere. chapter 1. Igice ca mbere ndumva aricyo turi buganireho. Chapter 1, that is where we are going to be talking about. Yes. Aravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. In the beginning, God created heaven and earth. Iri jambo abantu benshi bakunda kurikoresha muri ubu buryo Many people use this word in kubera a ko way Bibiliya ihita ivuga ngo mbere na mbere Imana because the Bible talks about in the beginning God yaremye ijuru n'isi. created the heavens and the earth. Bishaka kugaragaza ko mbere ya byose It wants to show that before any other thing being hariho created, Imana. there is God. Mbere y'ibintu byose Before any other thing exists, hari Imana irahari. there is this God who exists. Ubundi bikanavuga ngo riba rishatse kwerekana ngo mbere na mbere y'ibindi byose It also wants to tell us that, Imana niyo ya mbere. that before any other thing, God comes Mbere first. y'iremwa, Before the creation, mbere ya byose before any other thing, hari Imana. there is God. Mu buzima bwanjye n'ubuzima bwawe In my life and in your life, twese mbere ya byose before any other thing comes, hagomba kugaragara Imana. there shall manifest God. Mbere y'ibingize byose Before any other thing that Imana igomba makes me, kuba iya mbere. God has to be number one. Buri wese akavuga ngo mbere na mbere Imana. Everybody comes up and says, Mu rugo before rwanjye everything, mbere God. na mbere Imana. In my home, God comes first. Mu kazi kanjye mbere na mbere Imana. In my job place where I'm working, Mu rubyaro rwacu God. mbere na mbere in Imana. our children, God is priority. Ibyacu byose In everything that we owe, habanze Imana. let there come God first. Iyo ari ibaye ya mbere Imana ibaye ya mbere, Every time God is first in your life, ubuzima buroroha, ibintu byose bigenda neza. life gets easy and everything is smooth. Ibi ya mbere no muri wowe, He also becomes number one in your ikaba ni life. iya mbere kugutabara, He becomes the first one to ikaba rescue ni iya you. mbere kugukorera, He becomes the first one ikaba to ni iya work in mbere life. kukwibuka. He becomes the first one to remember Iyo you. wayigize iya mbere, Every time you make God to be sa number one in your life, ikureba mu ba mbere, He looks at you the first. ikumva mu ba mbere, He hears you first. igukorera mu ba mbere, He works in your life first. ikwitaho mu b'imbere, Takes care of you first. kubera ko nawe iri imbere, Because you've also decided nawe to make ihita him igushira first. imbere. So He also puts you number one. Ariko iyo utayishize imbere, But every time you don't make Him to be number rwose one, iby'Imana nuko byubatse. that is how things of God are Urugero built. uyifatamo nirwo rugero, nirwo rugaragaza icyiciro ugomba kubamo. The measure you take God to be is the measure He Kwizera takes you to be. uyifitiye nirwo rwego rwerekana ahantu nawe nyine ugomba kuba uri. The faith and trust you have for Him is the very seat that you have in Urwego Him. uyibuka nirwo rwego rwerekana uburyo wibukwa. The way you remember Him is the same way He also remembers you. Urwego wayishizemo nirwo rwego rugaragaza aho nawe ushizwe. The measure and where you've placed Him is the very place that Tugituma shows zavuga ngo where nkunda you're also being abankunda, placed. That's why kandi He says, abanshakana umwete I love those who love abo me. Those who bazambona. seek for me, they shall see me. Ndavuze ngo mbere na mbere Imana, In the beginning, there mu should be God. byacu mbere na mbere In Imana, everything that we are, there should
iwacu mbere na mbere Imana. In our families, God has to be the Mu first. buzima bwose mbere na mbere Imana. In all the life that we live, God has to be Nicyo number gituma one. Yesu yavuze ngo ukunda umugore we kunduta. That is why the Bible says that whoever loves the wife Ntiyaba more ari than me, umwigishwa n'ubwami bw'Imana ntabukwiriye. they cannot be a disciple. They Ukunda are not urubyaro worth rwe of the kingdom of kuruta God. Imana. This one who loves their Ariko children abantu more than tugira God, amakosa Mana yanjye. we make many mistakes as humans. Uburyo dukunda ushaka gukunda ibyo yaguhaye kuruta uwabiguhaye. Sometimes you want to love what Ikosa you rikomeye. have more than the one who has given you those things. Sinakunda abana kuyiruta kuko niyo nyirabo. I cannot love my children more than God because these children belong to Umugani God. w'ikinyarwanda nyanumva There's a proverb in Kinyarwanda. ngurusha nde harya urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Ibyo ukunda kuyiruta kandi ariyo nyirabyo uba ushaka kubirya. What you love more than, you loving what you own more than you love the one who has given you, it means you want to cheat God. Rwose Truly. niyo nyirabyo. He is the owner of everything. Nikundwe ijye hejuru Let him be loved more than hanyuma everything. ibindi bikurikireho. And then let the others come later. Ijambo ni irihe? What is the main Mbere point na here? mbere Imana. In the beginning, God. Mbere ya byose Imana. Before any other thing comes, God. Nuzajya ubyuka Every time you wake up mu gatondo in the morning, mbere y'ibindi byose before you do banza anything, uvuge ngo Uwiteka we ni wowe Mana. first tell the Lord and pronounce to him that he is Urabiruta. God. Tell him that he is Ubiri above everything. hejuru. He's above everything. Hanyuma ubone guhamagara utwana uhamagare nyina uhamagare And then uhamagare. from that you can call the children and the wife. Ariko and mbere na everything. mbere Imana. But number one should be God. Nuko byubatse. That is how it is Hanyuma built. urebe ngo Imana muragendana mu buryo And you bukomeye. realize how God manifests in Umurongo your wa life. kabiri. Verse 2. Aha. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi ibayeho n'ijuru ribayeho. Now they have it, the earth exists and the heavens exist. Ijuru ribayeho kubera nde? The heavens are existing Kubera ko Imana yabayeho. because God is existing. Isi irabaye The earth is also kubera formed ko Imana iriho. because God exists. Isi udafite The earth that you don't have today, yaburiye mu Mana. it is still hidden in the Lord. Kuko isi Because the earth, yavuye mu nda y'Imana. it comes from the belly of God. Niyo Mana ibyara isi. He's a God who gives Niyo birth Mana to the earth. ibyara ijuru. He gives birth to Niyo heaven. Mana ibyara ubutaka. It's God who gives birth to the Ngaho ground. iyo Mana uyifite That is the God that you have. irakuremera isi yawe. He creates your world. Irakuremera ijuru He ryawe. will create your heavens. Akaga ni ukutayigira. And what is right is not to Warangiza having God. ugashaka isi udafite nyir'isi. Disaster is you not having God and you want earth yet you don't have God. Shaka Imana ikubyarira isi. Seek the Lord and he shall give you the earth. Shaka Imana uraba ufite ijuru. Seek God and you'll be having heavens. Kuko mbere ya byose ni Imana. Because in the beginning it is God. Iyo Mana imaze kuboneka When God existed, automatique ijuru riba riravutse. heaven also existed. Ubwa kabiri isi biravutse. Earth also existed. Nuko byubatse. That is it. Urashaka ijuru. Do you want heaven? Banza utunga Imana mbere na mbere Imana. Seek first God and have God in your life. Ijuru rirahita riremwa. Then heaven shall be created for you. Urashaka isi. If you want earth, Urashaka isi yawe. if you want your earth, Mbere na mbere Imana. first God. Hanyuma isi irahita izuka iravukiramo. And then the earth shall also be created. Ibi These things, ni ibiyivamo. these are the things that come out of God. Nta Mana nta juru. Without God, there is no heavens. Nta Mana nta si. With no God, there is no earth. Nta si mfite nta Mana mfite. You don't have any earth if you don't Oya have nta God. butaka ngira nta Mana mfite. There is no land or ground without God. Ariko niba Imana uyifite. But if you have this Niba God, Imana ariyo wabanje. if you have sweat Niba Imana God, ariyo mugendana. if He's the one that is Reka nguha doing it, amakuru. let me give you the Isi yawe iraremwa. Your earth is gonna be created. Isi yawe iraremwa. Your earth is gonna be created. Ubutaka bwawe bugomba Your kuremwa. land or ground is gonna be created. Kubera iki? Why?
kuko uyibyara arahari. Because the one who creates it exists. Niba warahuye nawe, If you've encountered God, niba ariyo ya mbere ufite utunze, if He's the only one, the number one in your niba life, bazajya bakubaza ngo se utunze iki, every time they ask you, what do you mu byo own? utunze ujye ubanza Imana. Number one thing that you own is God. Mu bintu ntuze bya mbere, You should say that number one ntuze thing Uwiteka Imana yacu. I have our God. Ujye uvuga ngo nubwo ndafite amazu, That even though I don't have buildings, ariko mfite Imana but yacu. I have this God. Nubwo ndafite indege, Even though I don't have ariko planes, mfite iruta indege but ndayigira. I have the one who is greater than Kubera iki planes. wibara mu bakene, Why do you count yourself to be poor? kandi ufite ibiruta ibyo abatunzi bafite? Yet you have more than what those that are prospering Okay, ibyo have. ni ibintu umuntu akora bikorwa kubera ko afite kwizera, Those are things that can be announced because you have faith, bigakunda bikemera. and they come to existence. Ariko iyo udafite kwizera, But every time you have no faith, wumva nyine ko ntacyo ugira. you feel like you have nothing. Ariko niba ufite Imana, But if you own muri God, ijuru urimo, muri ubutaka burimo, you have the earth and muri you yo have the ground. biraremwa. Because in Him everything is Sema created. haleluya. Hallelujah. Muri yo biraremwa. In Him things are created. Wowe waba ufite biriya bimodoka bikora imihanda, If you have these caterpillars that work, warangiza ukabura umuhanda unyuramo kandi ufite ibiwukora. now you have these caterpillars that are working on the road, but you don't have the road Oya to reach rwose where you have to go. kuba ufite ibikora umuhanda urawufite. Having materials to work on the road, Ibyo and ugomba to use kubyizera on the road. gutyo. You have to take that. And Sema trust in that. haleluya. Say hallelujah. Umurongo wa kabiri, isi yari itagira ishusho. Verse 2, now the earth was formless. Isi yari itagira ishusho. The earth was formless. Aha, isi yari itagira ishusho. The earth was formless. Yariho ubusa. It was empty. Aha. Isi yari itagira ishusho. It was formless. Yariho ubusa. And it was empty. Uzi ko hari abantu bafite isi itagira ishusho? Do you know that people who have their earth with Uzi ko hari no abantu form, bafite isi idafite ishusho? this earth with no shape? Ufite isi idafite ishusho? You have the earth, but it has no shape. Ibanga ni rimwe, Imana ife kuba ihari. There is only one secret. Niba of God Imana with ihari, you. If the Lord is there isi with you, yawe idafite ishusho and you the earth with no iraza form, kugira ishusho mu izina rya it will Yesu. have this shape, it will pursue shape. Kubaho kw'Imana egari kw'ibintu byose bidafite ishusho bigiye The kuyigira. existence of the Lord equals everything with no shape having shape. Ibidafite ishusho bizayibura Imana itariho. With no God, there is no form or shape. Ariko kubera ko Imana ihari, But because the Lord dwells and isi exists, itagira ishusho, the earth with no shape, mu kanya gato yahawe ishusho, it shall have this shape. isi igira uko isa, The earth has its own image. ayiha amabara, He gives it colors. ayiha The umurongo. Lord gives it Hari plans. igihe ubaho ufite isi itagira ishusho. There are times we live with no shape. N'ubu ndavugana n'abantu benshi bafite isi idafite ishusho. Even today, I'm talking to people who have Kubera the iki earth with no form. ntubona iyo uva n'iyo ujya ntaho ubona. Why? Because you cannot see where you're going and Ibyo where you're heading ibyo to. bivuze ngo n'isi idafite ishusho. That means that your earth has no shape. Ariko ndahanura mu izina rya Yesu And I nkorera. prophesy in the name of Jesus Isi idafite ishusho that you earth with no form, igomba kuyigira uyu mwaka mu izina rya let it Yesu. have form or shape Kubera in ko the tumenya name of ibanga Jesus. yuko Imana igomba kuba ariyo Mana ya mbere muri Because byose. we have understood this secret that the Lord has been Yarangiza number one kuba in iya our mbere lives. muri byose. And after God being number Ibitagira one, ishusho bigahita bitangira kugira ishusho. things that are formless start having shape. Ndahanurira isi itagira ishusho. I prophesy to this earth Wasi with no form, udafite ishusho we, you earth with no shape, akira ishusho mu izina rya Yesu. this shape and form in the name of Jesus. Turabona aho ubyara umwana. Buriya umwana wese, umwana uvutse, Haven't you seen these babies? biragoye ko mumenya ishusho ye. When this child is still a newborn, it is hard for you to know their image. N'akana k'agakara kirabura kakivuka kaza ari akazungu. Even the baby who will be black beauty, Ndetse abazagira udusatsi tw'injwiri
gatsika kadashobotse when they are still ubona building kenshi their aritwo background, tuvukana ibintu by'ibisatsi and then you realize that they have this hair. ahubwo abazagira ibisatsi byinshi kenshi nabibonaga muri famiye umwana uzagira amarende yavukaga adafite habe n'agasatsi. I saw it in my family, children that had to have this hair. Uzagira agatsika bende karya kameze nk'ubwatsi bwo muci. But those ones that will have this hair which is akaza afite light, ibisatsi it will come to be too much hair. utazi kureba yabyitiranya rwose. And when you're not well to see and uruhinja rwose nta nshusho wamenya ngo rurasa rute. you cannot know ariko the uko image iminsi of the child igenda when they're still new. rugenda rusuka mu ishusho. But as days come, as rimwe days na rimwe go ukabona by, karasa na mama we she starts to have this hashira form iminsi of shape. ukabona n'isaraje Sometimes you see that she has hashira the igihe ukabona noneho gahindutse nyirarume and now you realize they have kagenda the shape and gahinduka. the form of the ankle. ishusho igira igihe igira n'imyaka umuntu agira ishusho yihariye idahinduka. Time comes and people have this image and face that does not change. isi yawe imeze nk'umubebe Your earth is like this newborn baby, utaragira the ishusho. one with no face, with no ariko form. ubwo ufite imana But because you have God, ubwo ufite imana because you have God, isi itagira ishusho irayigira mu izina rya earth Yesu. with no shape of fame or form has mu to gihe have it. gito isi yawe irahabwa ishusho. Your earth has to have this ubwo form imana yahaye isi ishusho because the Lord has given earth yaragize form. igihe itagira ishusho. This earth had no form. ubwo imana yambitse isi yari yambaye ubusa. Just as the Lord covered and clothed this earth, ubwo imana yayikuyeho umwijima wari uyitwikiriye. just as the Lord took all the darkness away from iyo niyo mana igiye nayo gushyiraho ishusho ku isi yawe yaburiwe irengero. that is the Lord who is bringing shape to your earth. that tumenye has ngo no mubayeho existing. mute. And you shall now know that I'm tumenye ngo living. ubuzima burajya he. You will understand where your life oya rwose nawe ubayeho utegereje. is. You're there waiting. isi hari imyaka yamaze itegereje kuzahabwa ishusho ntayigira. There are years that earth was expecting and expectant to receive a ndayumva ivuga we. form. I can feel. tuzatwikururwa ryari. I think the earth was like, when are we going to be ishusho uncovered? yacu igaragare. When is our form going to be nzakurwaho uyu seen? mwijima When ryari. is this darkness ngo getting off our nanjye lives? ngira ishusho. So that I can also have this form. ariko igihe cyarageze. When time came, iyi mana rurema ya the mbere Lord, the Creator, the number iraza iyishyiraho ishusho. He came and put form on this earth. ibyaremwe byose bigeraho And nabyo bigiye kubona isi yabyo. And every creature, every creation. kuko ise wowe wabaho udafite isi yawe. Why would you live with no earth? ndavuze ngo niremwe mu izina rya I Yesu speak Kristo. that let your earth be ariko created. igitangaza nkubwira ukuri Let me tell you isi this yawe truth. kubaho iriho Your earth exists. nta That's buryo the truth. imana kuko munyumve Listen carefully. mbere yo kurema umuntu yabanje kumuremera isi ye. Before the Lord created man, He created an earth for this man. umuntu ntashobora kubaho adafite isi ye. A person cannot live without this earth. mbere yo kumurema ndabanza muremera isi ye. God was like me first create this earth for them before I nuko byari created. byubatse. That was how it happened. sema haleluya. Say hallelujah. ndavuze ngo niba uriho If you exist, isi yawe irahari. it means your life also. kuko Your mbere earth y'uko exists. umuntu aza Because before haba man was habanje created, kubaho isi ye. there exists the earth. niba uriho If you're living, isi yawe irahari. it means your earth also is living. ushobora kuba isi yawe igitwikiriwe n'umwijima. Maybe your earth is still covered under this darkness. ushobora kuba yitwikiriwe n'umwijima. Maybe your earth is covered with darkness. ariko bitavuga ngo But ntayihari. it does not mean that it doesn't exist. ndavuze ngo niba uriho. If you exist in your life, ndavuze ngo niba uriho. if you're existing today, ndavuze ngo niba uriho. if you have life in your n'isi yawe iriho. it means that your earth also exists. abariho Those ni that are abari living, bafite isi yabo. they are those that had their ariko igitangaza isi yamaze igihe idafite ishusho. but miraculously the earth had no icya form. kabiri hari igihe yamaze iriho ariko iriho ubusa. The earth existed but it was empty. kuba uhari ni ikimenyetso cy'uko isi yawe iriho. You existing today, it means that your ariko igitangaza but miraculously iyawe iracyariho ubusa busa. your earth may be still empty. gute se? How does this happen?
igitangaza Interesting thing here. nuko abantu ndi kuvugana nabo benshi uyu munsi ushaka kuba uri gutyo nta kintu ufite. The people that I'm talking to, Isi maybe yawe today iriho you're empty. ubusa busa. Maybe your earth is empty today. Ariko ikizagutangaza But what will happen nuko nyuma y'imyaka 2-3 is that after 2 or 3 years, isi yawe izaba yuzuyeho ibintu byawe. your earth will be full of your own. Isi yawe izaba yuzuyeho ibintu Your byawe. earth will be full of your own. None things. wambaza bizaba bivuye You he? may ask, where will these things be Biturutse he? coming from? Where? None se byari he? You may be like, Ah. where were they? Isi yariho itagira ishusho iriho ubusa busa. The earth was formless and empty. Bitewe n'iki? Why was the cause? Aravuze ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri That darkness covered the surface of the watery depth. yari itwikiriwe n'umwijima, It was covered with darkness. ikongera igatwikirwa n'amazi. And it was also covered by the waters. Ubwiza bwayo burabura, There was no beauty to habe be nayo seen. ubwayo barayibura. They couldn't even see Urebye it. wese Everybody who saw akabona umwijima, would see darkness. yanareba cyane And when they akabona amazi. face, they would see water. ariko isi irabura. But there was no earth to be Ariko seen. ntiyabuze ari uko itariho, But it's not that yari iriho, it existed, ariko iriho ubusa, but it was empty. itwikiriwe n'umwijima, This earth was covered itwikiriwe n'amazi. and covered by water. Hari abantu n'ukuri There are people truly. fenda bizi ndabyumva I know and I isi feel y'umwuka. it in the spirit. Isi yawe iriho, Your earth exists. ikimenyetso cyerekana ko iriho. And the only thing that shows Nuko us that uriho. it exists is you living. Abariho Those that live ni ababa n'abo biba byararangiye ko bayiremewe. are those that it is sure and Imana certain that uko ikora, they have created. How God works. ibanza kuyirema, He first creates them, yarangiza ikabarema. and then he also creates them. Aha. Ariko igitangaza yamaze igihe iriho ubusa busa But interesting enough, kubera umwijima n'amazi byari the bitwikiriye. earth was empty because of the water. Isengesho ryanjye uyu munsi, Prayer for you today. ndabwira umwijima utwikiriye isi yawe, I speak to the darkness that is ndabwira umwijima covering utumye your earth. ibyiza biri mu isi yawe bidahishuka, I speak to everything that is ndabwira making umwijima your utumye beauty not ibifatika revealed. byawe byaraburiwe irengero. Everything that is taking whatever Aha, belongs kubera ko abandi babifite utabifite, to you. Why are the others owning things and you don't kubera ko own? abandi bigaragara wowe bitagaragara, Why is the beauty being revealed? kubera ko abandi others bihishuka not wowe bidahishuka. Why is the things being revealed? Byaburiye he? Why? Byaburiye he? Where are they hiding? Kuba uriho isi iriho, You existing, it means ariko hari umwijima utumye ubwiza bwayo n'ibiyiriho but bitagaragara. there is this darkness that is covering, making the Ariko uyu mwijima person. But the darkness, ufite itegeko ry'Imana rurema. it has the command from the Lord. Niyo the ivuga Creator. ngo umwijima nuveho, He is the one who says, let darkness amazi nakame, and let the water hanyuma isi igaragare, and let this earth kugira ngo be seen, itangire kugaragaza ibiyiriho. so that it now manifests what it Ba nyirabyo owns. And the owners, bahite babibona, so that they can see the buri wese atangire gusoroma ibye, and everybody starts to harvest. buri wese what atangire gusarura ibye. they start harvesting. Ndahanura what mu belongs to izina them. rya Yesu, I prophesy in the name igihe of kiraje ngo nawe usarure, time has come that you also igihe harvest. kiraje nawe ngo ibyawe bigaragare. Time has come that your beauty is, Urabyizeye uvuge you haleluya. have faith in that and trust it. Say Uyu ni hallelujah. umunsi w'ubuhanuzi nta kindi mu izina rya It's a Yesu. day of prophecy. in the Uyu ni name of umunsi wo Jesus. guhanurira isi yanjye, It's a day to prophesy to my earth umwijima ukayivaho, that the darkness shall dispel, ibiyiriho byose bikagaragara, and that every beauty that is on this amazi earth, ayitwikiriye akagenda. the water shrinks from this earth of mine. Umwijima, That the darkness, mana yanjye ukayivaho, the darkness amazi dispels, ayirerembaho. and the water that is on the Ni surface, ibigeragezo biyuzuye bitumye ntagera ku cyo Imana yashaka ko nageraho. that is similar to the temptation. Ariko nawe kubw'itegeko ry'umwami bigomba kuvaho mu izina rya Yesu. Because of the command from the Lord, those things have to Maze leave. umwuka w'Uwiteka Imana And now the Spirit of God atangira kugendagenda hejuru y'amazi. is hovering over the surface of the waters. Aha. Umwuka w'Uwiteka Imana That the Spirit of the Lord
yagendagenda hejuru y'amazi. Was hovering over the surface of the water. Uyu ni umwuka This is the spirit. ukora operation. Umwuka Imana yohereza gukora operation. It is the spirit that the Lord sends to come and wireka take care of umwijima ngo some ukomeze situations. uyiganze wonyine. So that the earth, the darkness wireka shall not amazi ngo be ayigumeho taken. yonyine. That the water shall not be in umwuka control. nawe genda uhagarare hejuru yabyo. And then he sends the mu gihe spirit hari to wowe uri stand hejuru on the yabyo, water. You being on the top ubwo of atari byo bikuri hejuru, the things are not the ones that are above the spirit of igitondo God. kimwe uzabikamyo byombi biveho. And then he's like, there's a command that one inkuru nziza ngufitiye. will make all the things quench. Hallelujah. Oh yeah. nuko umwijima n'amazi atari byo biri hejuru y'umwuka The good w'Uwiteka. news I have for you is that the water and all the darkness is not the nubwo ones that isi are above. yawe itwikiriwe n'umwijima n'amazi, Even though your earth is covered by ariko water and inkuru darkness, nziza nuko hejuru yabyo hari umwuka w'Uwiteka nawe ubiri hejuru. but the good news is that above the things there is the uyu spirit of mwuka wari uwo God. kugira gute? What is the use of this wari uwo spirit? kubibuza ngo bidakomeza kuzamuka, It was that it shall ahubwo control over this ahubwo water darkness, biremerere bitangire kumanuka. and that they shall feel the ndahanura ngo heaviness of the umwuka spirit of w'Uwiteka God agiye to shake. kuremerera umwijima wari utwikira isi I yawe. prophesy that the spirit of God umwuka is w'Uwiteka putting agiye weight gukamya on amazi this yose water. yatumaga ibyiza bitamera ku isi yawe. The spirit of the Lord is going to quench all this water umwuka that was making w'Uwiteka the earth not ugiye be very. kuremerera amazi yatumaga ibyiza bitamera ku isi The yawe. spirit of the Lord is going to make whatever uyu has mwuka not niwe become wirukanye impossible. umwijima. This is the spirit that uyu took mwuka off niwe darkness. wakamije amazi. It is the spirit that made the water to quench. hanyuma bivuyeho, And when all the things were off the earth, Imana ihita iravuga iti God said, nihabeho umucyo. "The let there be light." umucyo uhita ubaho. And there was light. abatuye isi bakeneye umucyo. People who are living need light. bene wacu bakeneye umucyo. Our people need light. reka nkubwize ukuri, Let me tell you the ibyo truth. utabona si uko bitariho, Whatever you cannot see, does not mean it ahubwo does ni not uko exist. nta mucyo ubihishura ukuriho. But it is because there is no light to uyu reveal that mucyo to you. ni ukumanukira, When this light comes to life, uzatungurwa no gusanga bikuzengurutse. realize that whatever you've been seeing, uzatungurwa no gusanga ibyiza bihuzuye. find that all your beauty is around you. wibaze ngo muvuyeho. You'll be asking yourself, where are n'ubundi you coming from? byabagaho, Those things have been ariko existing, umwijima n'amazi byari bitwikiriye. but the darkness and water have been ariko covering umwuka them. urahari ngo uremerere ibyo. But the Spirit of God is there hanyuma to noneho all the bituma things, Imana itegeka umucyo. so that there shall be a command from the ndavuze ngo Lord. to Uwiteka the light. gutegekeye umucyo wa muntu we mu izina rya The Lord Yesu. sends the light in your life in the name Uwiteka of Jesus. gutegekeye umucyo. The Lord sends the light in your life. umucyo uba mu bice byinshi. Light can be manifested in many parts. izuba rishobora kuva, The sun can shine. amashanyarazi bakayatsa, Electricity can be put on. ari mu gitondo amanywa yabaye, In the morning when it is daytime. ariko ukabura y'amazi kandi ahari. And then you can fail to find even this water. and n'ubu yet hari the water umuntu exists. wabuze ay'amazi. There are people there that cannot n'ubu find hari the umuntu water. umaze umwaka atarayabona aya There are yanditseho inyange. There are people that cannot afford this hari water. umuntu umaze umwaka aka gacupa There atarakabona, are those that cannot afford this water kandi for the whole ndavugisha year. ukuri aragakeneye, And truly they need the water. aranayifuza, They even wish to have. aranayanyotewe. They are even ariko thirsty. igitangaza kubera ko umucyo utaraza, But because the light of the Lord is not yet upon anyura them, ahaye ari they pass where the water hafi is, munsi y'inzu ye, near even their houses, akajya gushakayo ku mugezi ngo ariyanywa, and they go to the spring to kandi get water anyuze to drink. kuri aya And yet there is this ari water munsi nearby y'inzu their houses, ifatanye n'inzu ye, almost the shop next to them. ariko akagenda isaha ajya ku mugezi. But they go for Kandi long igitangaza, distance to get water. ubushake bwe And the will n'inyota ye and their thirst, bikeneye aya. what they need is this water. ariko kubera ko nta mucyo utuma yayabona, But because there is no light that can reveal this water to biratuma them, ajya gushaka ya kure yo mu mugezi, niyo adakeneye ariko niyo agiye gushaka. it makes them to go and fetch water from the stream. And ibyo bivuze iki? what does that mean? umucyo si uw'izuba gusa. Light is not just for izuba that. rirarasa,
inyenyeri n'ukwezi bikaka The sun can shine, n'amashanyarazi bakongeraho, and electricity is added ariko on ibyo that. abandi babona ukabibura. And what others Impamvu see yabyo are ni not iki? revealed to you. Why? Ukeneye umucyo. You need the light. Imana ivuze ngo nihabeho umucyo, The Lord said, let there be light. umucyo wahise uba, And there was light. ibyaremwe byose bihita byose biraboneka, And everything that was created was revealed. ikiremwa muntu gitangira kubona ibyaremwe byose. Humans started seeing what it uyu is. mucyo ni ukugeraho, When this light is revealed to you, birya wabuze kandi ubikeneye, what you couldn't get, urabisanga hafi you yawe, will realize that they're surrounding you. urabisanga imbere y'inzu, You will realize that they're next uratangira to you. mwabagahe You will be asking them, where ko were you? nababuze igihe I kinini. couldn't find you for many years. Impamvu ni iki? Reason being, Ni ukuri birahari, those things ariko exist, ikibazo umucyo wo kubibona ntaho uhari. but the light for you to see those Ukeneye things is umucyo not there. kugira ngo bibone. You need this light for you to see what Muranyumva you tuvuge need. Say haleluya. hallelujah. Kane, Imana ibona umucyo ko ari mwiza. God saw that the light was good. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. God separated the light from the darkness. Imana nayo irebye umucyo, When God saw this iravuga light, ati sha ibintu birarutana. He said, my Nawe goodness, umunsi umucyo wakurasiye, even you when the sun and the light uzaririmba comes indirimbo to you, utaririmbye, you will sing the song that you've uzabona never ko hari sung. ikiruta ikindi. You will realize that there are Imana things yonyine that ibyitegereje, when the Lord saw this light, ibonye umucyo iravuga ibona ko ari byiza. He saw that the things were good. The light was good. Imana ihita irabitandukanya. And then He separated the Isengesho light. ryanjye ni irihe? What is my prayer for Imana you? itandukanye umucyo wanjye May the n'umwijima. Lord separate my light from the darkness. Isigire umucyo utarimo umwijima, Let there be light with no kugira ngo darkness, mbone kugira neza k'umwami. so that I can see the goodness of the King. Ndebe kugira neza So k'umwami. that I can see the goodness of the King. Mose yarasenze ngo nyereka bwa bwiza bwawe burabagirana, Moses prayed and said, show kugira me ngo the ndusheho glory, kukumenya. so that I can know you more. Karindwi, Imana irema iryo sanzure, And 7, God created, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo. God made the expanse and separated the Bihita water biba and the bityo. expanse from the water. And it was so. Iri ni itegeko This is a command ritandukanye ibyakuremereraga byose n'ibyari byaragufungiye amayira. that separates whatever has been Itegeko blocking rikabiha you. umuyoboro, muranyura aha kugira ngo mumusigire imisozi ye. And the Lord commands them to pass the other way so Mugomba that they leave kutarenga your aha kugira mountains. ngo akunde abaha. The Lord will command that don't go beyond this so that my Dukeneye child imbaraga can z'Imana get what they zitegeka need. imyuzure y'amazi, We need the power of the Lord ikatuvira mu mayira that tukabona iyo tujya. commands all the floods of our ways and our path. Imana yita isanzure ijuru, And God called the expanse, He called it heaven. Imana yita isanzure ijuru. God called the expanse the sky. Buragoroba buraca. Evening came and then morning came. Subiramo ngo buragoroba buraca. Said after me. Reka Evening mbwire came bene and wacu morning came. banyarwanda Let mwe, me talk to you, my people. buragorobye ariko buraca. Though it is evening, but the morning Iwanyu coming. buragorobye ariko buraca. Maybe evening in your homes, but the Tubona morning iyo is coming. ujya ariko You buraca. may not be seeing where you're Ijoro iyo riza coming. guca, When it comes, niho morning, ryiyegeranya rikaba ryinshi. is when darkness Umuhanuzi seems to be so much. Yesaya yumva uhamagara ari Seyiri, Isaiah, he had somebody calling. arabaza ngo wa murinzi we, Then he said, you wa watchman, murinzi we, watchman, ijoro rigeze he? how far is Ko this mbona darkness? ryabaye ryinshi. I feel that the darkness is Aramubwira getting too ngo much. Then he said, to him, burishe, it is dark here. ariko dore bugiye guca. See, it is coming Umwijima tomorrow. wakubanye The mwinshi, darkness that is seems to be too much. wiyegeranyirije hamwe n'uko ugiye gushira. It is getting too dark. Umurinzi because it is aramubwira ngo swiping ndabona away. inyuma yawo And the watchman said, I can see umuseke beyond the darkness. utambitse, I can see that ugiye light is coming. kukurasira mu gahe gato. And the light is shining in your Humura, eyes. ijoro rirakuze Take heart for the ariko night rirenda guca. that the morning is coming. Ijoro Yeah. ariko mana yanjye buragoroba It is evening, ariko buraca. but there came a morning. Uhita ubu munsi wa kabiri. And that became the second day. Unyumvire, Listen,
ndabumva benshi ko bugorobye. I can feel that it is evening in your ndabumva life. benshi ko muri mu gicuku kiniha. I feel it that you're in that early morning, ariko that igitangaza night. uko Imana iteye, But how God works. nta mugoroba utagira igitondo. There is no evening, there is no darkness without a morning. nta mugoroba utagira igitondo. There is no evening without a morning. unyumvire, yagiye abivuga ahantu henshi. Listen, he said it that several times. Imana yitaho umutsi ubutaka, The Lord called the land, iteraniro ry'amazi ryita inyanja, aho yarunze amazi. and where the water gathered, he called it a Imana ibona ko river. ari byiza. And God saw that it was Gute? good. How? Ni byiza ko nyarunze hamwe It is good that I've kugira ngo noneho ahandi mbasigira abana banjye. gathered this water this side and the other place can be for my children. Imana ikurundira inyanja z'ibigeragezo, izirunda ahantu, May the Lord gather the igusigira aho waters uhagarara. of temptations and let him live us. Imana iravuga iti, And then God said ubutaka bumeze, that the land, ubutaka bumeze ubwatsi. that let the land have green, have grass on it. Ubutaka bumeze ubwatsi. That let the land bring grass on it. N'ibimera byose byere imbuto. And let every earth produce seed-bearing plants Byere imbuto ku butaka. and fruit trees on the earth. N'ibiti byere imbuto ku butaka, And the fruit with the seed, zirimo utubuto twabyo. with all the fruit with the Igiti seed cyose in cyera it. imbuto Every tree bearing zikwiriye fruits. ubwoko bwacu biba bityo. And that happened. Unyumvire, Imana iravuga iti, The Lord said ubutaka bumeze that let the land, ubwatsi, let it have green, have grass, n'ibimera byose byere imbuto. and every seed bearing Ubutaka. plants to bear fruits. Ariko ni igitangaza, ibi byose Interesting. biza bimera kubera itegeko ry'Uwiteka. These things grow up because of the command Imana of the Lord. nishyiraho itegeko, When the Lord brings a command, ubutaka burakumereza ibitari byarameze. the land or the ground will Ubutaka grow burakumereza what ibyo has not been utigeze grown. ubona. The land will bring up whatever you. Umuntu yagiye guhindukira, When this person turned, asanga ibyatsi byose birarabije, he realized that there was asanga green ibiti grass, byose byeze imbuto. that all the trees had, Hanyuma Imana imuha itegeko ryo kubirya ngo bimutunge. then the Lord commanded them to eat. Isi yawe yuzuye ibigutunga. Your earth has and contains everything that has. Umwijima niwo utumye utabibona, The darkness that is all over is the one that is ariko igihe bringing up. kirasohoye But it is time and the time is here. ngo umwijima ukurweho, ubutaka butangire bukumereze. That darkness shall be dispelled. Ndavuze ngo And ubutaka you shall. nibukumereze mu izina rya I Yesu. pray that the ground, the soil shall bring fruits. 12 ubutaka bumeza ubwatsi, And 12 of the earth produce ibimera byose byera vegetation imbuto. and seed bearing plants. 13 aravuga ngo buragoroba buraca. 13 says, and the evening Iri came jambo and the aragenda morning. rigarukaho, buragoro buraca, It keeps on bringing this buragoro up. Evening buraca. and evening came Bushobora and kuba morning bugorobye came. uyu munsi wanjye, It may be evening, ariko bugiye like this, guca. but it is coming to Ejo bushaka kugoroba kwa Pastor Seba, It might be evening at Pastor ariko inkuru nziza Sebastian's, ngufitiye buraca. but the good news is that there shall Mwaba come a mama ngo morning. bushobora kuba bugorobye iwanyu, It may be evening in your ariko inkuru blessed nziza harvest, buraca. but the good news is that it comes Nta in the joro morning. rirananira umuremyi kurikuraho. There is no evening that is too stubborn for Rikomere the Lord to ryisaze take off. nirishaka rizana imvura, No matter how stubborn it ariko is, ijoro riza amasaha yo kuvaho. but this darkness knows that the time has Ntabwo come to go ririsaza off. ngo rivuge ngo ndageza saa 4 z'amanywa ngiriho. It cannot be stubborn and says, I will spend Naryo all the rirabizi ko daytime. ari saa 11 rikibwiriza. Darkness knows that at 5 Ndavuze I ngo have saa to 11 declare. yawe iraje, Your 5 a.m. ubwo ijoro ryawe rigiye kwibwiriza kugenda, where your evening is going ubwiza away from bw'Imana life. bukakurasira, And that the goodness of the Lord shines in life. bukagoroba ariko That bugaca. it comes in evening, but it Iyo also comes bukeye, in when it is morning. amaso ahita abona imbuto zose, Eyes can see all the fruit. amaso agahita abona ibimera byose, Eyes can see all the amaso vegetations agahita abona around. indabyo zose. And the eyes can see the beauty in the Hari flowers. ubwiza bukugose utabona, There is this beauty that surrounds you that you hari cannot ibyiza see. bigukwiriye utazi iyo biri. There are things that are
upon you. ariko buragorobye bugiye guca. And even though it is evening, there is coming Nibuca, tomorrow. When it comes tomorrow, urabona ibyiza byari bikugose your utaruziye eyes biri, will open up to see the goodness kubera that ko the Lord has umwijima wari for you. ubitwikiriye ukuweho. Because the darkness that has been covering Itegeko you, ry'Uwiteka ni irihe? that is the command of the Lord. Mwa bantu mwe buragoroba ariko bugaca. And you people, it comes the morning, but it also Umugoroba wawe ugiye kubyara igitondo. so your life there comes a morning. Nta na rimwe ijoro rirahakanira umuremyi ngo simvaho. There is no way darkness can be too stubborn to tell the Creator that I cannot live. Ikimenyetso mbahaye ni ikihe? What is this sign that I'm Nubona giving you? ijoro ry'uyu munsi ukabona riragiye, If you see that the night of today and the darkness has dispelled, ukabona natangaye, I'm very nabyutse hari surprised. umwijima mwinshi cyane, I woke up and there was this too much darkness. ndagenda njya ahantu, I went somewhere. ndahatinda, I spent time there. ngiye gufungura amaso, And just for me to open my eyes, mbona I saw wa mwijima ntabonaga, wa mwijima wari utwikiriye ahantu hose. the darkness that was covering every place. Nyoberwa, I was surprised to nyoberwa see iyo that, warengeye, iyo wagiye, that it is normal. kandi nta warashe ngo uhunge, And nobody nta was n'inkuba striking zakubise you ngo to wiruke. leave. There were no thunders that were threatening the Wagiye darkness unyereye to go. muri ritime nziza gahoro But on gahoro. a good rhythm, this darkness Umwijima decided to just watumaga ntareba. the darkness that was making Nagiye me gufungura not to amaso ngo see. mpumure nyuma y'isaha When I opened my eyes in just irengaho, 1 hour, nsanga isanzure, I realized that there was mbona a good iburasirazuba iriya urumuri umucyo waje. I would see in the east that the Sha, light was nahise shining. mvuga ngo abagabo bararutana, I was abagabo bararutana. like, God is above all these Umusekuru other things. atambitse, There comes the umwijima sun, watumaga ntawureba imbere ye. the darkness that was too much for me even to Ugiye see, utanatonganye byibura, that it just mu matwi yanjye nta ntonganye numvise. darkness walked Ndabwira uwo mwijima ukugose iryo joro, I speak to that darkness riragenda nta ntonganye zibayeho, it will quench, riragenda ridatonganye, it will move with no rirasezera ntawe ritavuze. it will get off your life with no Wajorowe, you darkness, imbaraga zawe zirihe? where is your power? Kugenda udatonganye, You will run ukagenda without even udasakuje, arguments. You walk ukagenda with nta no nkuba arguments. zakubise, You even run ukagenda away with no arguments. ntawukurashe. You walk away with no Hari gunshots. itegeko ry'umugabo nabimenye, Because there is this command of iyo the avuze Son, ngo buce the buraca, one who said, let it be morning, iyo yohereje umucyo ninde the utawureba. one who sends the light, everybody can Mwakira see this umucyo light. wanyu mu izina rya Yesu. Receive this light in your lives in the name of Umwijima Jesus. wanyu burirwa irengero, Let the darkness that has been in ibihe your life byiza dispel. bitangire kwiyerekanira iwanyu, Let there come the good times and good seasons bimenyekane in igihe your cyanyu families. cyo kubona cyageze. That it shall be known that it is the Imana time for iravuze you ngo to see. buragoroba The Bible buracya. says that it was evening. Yewe uri mu ijoro we, You who is in this night, wumva ijwi ryomongana rivuga ngo burakeye. you listen to this voice that tells you that it Umurinzi comes alive. w'Isirayeli ari komongana avuga ngo ijoro rirakeye. Watchman is calling upon, Umurinzi shouting w'Isirayeli aravuze ngo ijoro rirakeye, that this watchman is kugira shouting ngo and abatarebaga barebe, coming, so that you abatabonaga babone. that you who has been blind can Uwo ni see. umwami ubikoze ku buzima bwanyu. It's the Lord who Mu has izina rya performed Yesu that in your Kristo. lives in the name of Haguruka Jesus. dusenga Imana, tweyure umwijima, Let you stand up and we talk to duhamagare this. isi yawe. Call upon your earth. Ukeneye ku isi yawe ihishuka, You need your earth to be umwijima wari revealed to witwikira you, ukayivaho, so that the darkness that ibimera was byose covering bigahaguruka. themselves and that the vegetation Mana shall mu izina grow. rya Yesu. Father, in the name of Mana Jesus. imbaraga zacu we, Father, you are our strength. Mana agakiza k'ibihe byose. Father, you are our salvation of all Uri uwa times. mbere, uri uwa mbere, uri uwa mbere. You are the Imana, number one mbere in na our mbere life. Imana, In the beginning, mbere you're na God. mbere Imana, In the beginning, you're mbere na God. mbere Imana, God, you're number one. mbere na mbere Imana. God, you're number one in our lives. Mana igaragaze, Father, may you Mana hishuka tukubone. reveal yourself to us. Mana tanga itegeko ku mwijima, Give a command to this buragorobye ariko buraca, that it came and even buragorobye ariko buraca, even though it is evening, buragorobye comes ariko a morning. buraca. Even though it is evening, there comes a morning. Umucyo
uraje ngo uhishure ibyacu, That the light is coming to umucyo uraje shine. ngo uhishure ibyacu, That what belongs to us shall be umucyo revealed. uraje ngo ubuzima butangire, Light comes that there comes no umucyo light. uraje ngo abatareba barebe, Light is shining that the ones umucyo uraje ngo that are sick can see. abatagiraga na kimwe isi yabo ibimeze. Light shines that those that are Wasiwe, 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 you earth and rekura earth, umugisha wanjye, release my blessing. ibimera byose nibizamuke, Every vegetation's rise. umwijima we yukuve ku isi yanjye wari Let every utwikiriye, darkness be dispelled ntangire from kubona my ibyari bihishwe. and let me see what is Hallelujah. Thank you, Jesus. Ah yes, ah yes, ah yes, Oh, Jesus. ah yes, ah yes we. Jesus. Wa mwijima yuko isi yanjye You ihishuke, darkness, get off my wa life. mwijima yuko isi yanjye igaragare, Darkness, get off and wa let my mwijima earth be wegenda isi revealed. yanjye igaragare. Shrink and let my earth be Ai, revealed. igihe ni iki ngo isi yanjye ihishuke, This is the time for my mu earth. izina rya Yesu. In the name of Tenda Jesus. miujiza Yesu, Wonders and miracles, tenda God. miujiza Yesu. Perform wonders and miracles, oh God. Ndasengera abarwaye gukira, I pray for the sick that they receive ndasengera healing. ababashwe kubohoka. Pray for those that are bound. Ai, ndasengera abari mu kaga gutabarwa, Pray for those that need you to rescue them. Lord. ndasengera bene data kubona Imana ibiyereka. I pray for my brothers and sisters that you reveal. Oh, Mana genderera aba bantu, Father, come and touch the lives of these people. Mana garagara ukora igitangaza. May you manifest, Father, and do wonders and miracles. Ah, Yesu Oh, we. Jesus. Ndasengera Anthony kuba muzima mu I izina pray rya for Yesu. Anton to be alive, to be well and healed. in the name of Ndasengera Jesus. Anthony kuba muzima mu I izina pray rya for Yesu. Anton, Lord Anton, that he Rwandwara is ndakuvumye well. murekure, I rebuke your sickness that you murekure, release him. murekure, murekure, Release his life, release his life. murekure, murekure, Release murekure. his life, release his Rekura life. abana b'Imana bakira ubuzima. Release the children of God that they Umwijima shall ureyutse, seek out. Every darkness is umucyo urarashe, and the light comes isi forth. yacu irahishutse, Our earth has been revealed. to imbaraga us. z'umwijima zitwikiriye umuntu, The power of darkness that was covering umutwe people. wakire kuba muzima, Let the head receive. esitoma yakire ubuzima, The tummy receive life. umugongo wakire ubuzima, Backs receive life. amaso yakire ubuzima, Let the eyes receive life. ibitero bya nijoro biburirwa irengero, Every worries and every battles in the imbaraga night. zose zaseka ibiziburizwemo, Every powers of the evil one be abana rebuked. b'Imana bagarurirwa ubuzima bwabo. Let the lives come back to the Kugirirwa neza children of n'imbabazi God. bitwikira aba bantu, Let the goodness and the mercy of the Lord batangire cover your kugushima people. biyaguye. That they shall bless you and worship Uremye you. amateka gitare we, Thank you for bringing isi about this iraremwe, good news. The earth have been impinduka created. zirabaye, There comes a abana b'Imana transformation. barahishutse, Children of God are being isi yari ibatwikiriye ikuweho, whatever has been covering their earth dispelled. umwijima wari utwikiriye ureyutse, The earth that was the darkness ibyiza that was byongeye covering them kugaruka. dispelled. And the good things come back into their ngushimiye ko lives. ubukije kandi ubohoye. We thank you that you have healed and Sabiye you've umugisha delivered. abera bose, I pray a blessing upon imbaraga all the z'Imana saints. zibakoreho. Let the power of the Lord touch their Wishimire lives. gusenga kwabo. Father, may you be pleased Utanga by the icyifuzo prayers. wese n'ugisengeye muri ayo masengesho, Whoever brings their prayer ijuru request, rimukoreho Lord, gukorwaho gukomeye, I pray that heaven touches their ubwiza lives. bw'Imana bwiyerekane. And let the goodness of the Data urakoze Lord. gucecekesha imyuka yose. Thank you for putting to silence Sabiye all the powers of abateranye the evil. umugisha, I pray for those that are basabiye here blessing. ubutabazi, I pray for a deliverance. in sabiye their abera lives. bose kugendererwa, I pray for the saints, Lord, sabiye that you touch abadukurikiye their bose lives. guhura n'Imana I pray itangaje, for those that are following us, sabiye Lord, bariya that you bose touch their guhura n'Imana lives. ikomeye, For those that are following us, kora Lord, that you touch their igitangaza lives. bakubone. Wonders and miracles in their Urakoze lives. gitare we, Thank you, urakoze gitare Father. we, Thank you, King of Kings. urakoze kubohora no gukiza. Thank you for delivering and for healing. Sabiye umugisha abatanga ituro ryo ku gicaniro bose, I pray for those that are standing with us abemeye gutanga financially, inkunga gitare we, those that are standing with this altar. uzabakomeze ubagire aba mbere mu bantu, I pray that you strengthen them and ubagure make mu them buzima, fast.
expand our ubaremera lives. amateka adashira, Create good and new utanga history. ituro wese Whoever gives an offering umukoreho mu buryo touch butangaje. their lives miraculously. Ndagushimiye kubyumvise. Thank you for you've heard our Ngaho prayers. umuco w'Imana utwikira aba bantu, Let your light shine upon bagenda this and cover habona them, ibyabo byose bihishuke bijya habona. that they walk under your light. Tugukomeye And amashyi ko everything of byumvise mu them izina shall be rya revealed. Yesu. Thank you for you've heard our prayers in the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. 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 Urakoze mwami we. Thank you, Lord God Almighty. Udushize ahagutse urakoze. Thank you for you've expanded Isi our yacu territories. irahishutse Our earths are being revealed kuko yaraturemewe. because that has Mu been izina created rya for Yesu. us in the name Amen. of Jesus. Amen. 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 Imana ibahe umugisha May the mwese. Lord bless you so much. Mugire amahoro ya Kristo abaganze. May the peace of the Lord be full in your Tubasaba lives. kujya mwibuka gutanga ituro, nimero irahari. We ask you to always remember to give an by'ukuri offering or a gift. mutaritanze hano byinshi byahagarara If that is not done, many rwose, things byinshi are mwabibura not pe. going to- many things cannot be worked on. Ariko gutanga without ituro an kwanyu offering. gutuma bihora bigenda gahoro gahoro. But as we give in every time, abo bantu we bajya give in, babikora by'ukuri bituma uku guterana gukunda. it is able, this gathering is able to Murabizi happen turi because muri of your etaje offering. hejuru ya gatatu. We are at the third ni floor. ahantu hakeneye ibikorwa, hakeneye ubufasha. It is a place where we need people that can stand guceceka with us. gutyo kandi ari That igicaniro silence. mpuza amatorero y'abera bose ya This Kristo. is the altar that gathers and brings together all kubireka pastors in the rwose nation. kuba ari ukwirengagiza umurimo ukomeye wa data. Being silent and not giving is Reka you tujye being tubikora silent gutyo on God. twese kugira ngo igicaniro gikomeze gikore. Let us always give, all of us give, so that Imana ibahe umugisha this one kandi can bagiriye keep on neza. going. Murakoze, muhorane Imana. Nahejo kuwa gatanu. God bless you so much. We'll see you.